mwe banaife abali wano ndikwenda mutambule n'eriina lya Maama Kadaga ku mugongo gwaimwe aye mutamuswaza mutaliibira mu bantu mutalijja kulifereramu mutalijja alikolera mu bikolobero mutanoba mu maka gaimwe ni mubulawo mwaka Maama Kadaga yatweta tuli bakwira mujje munooni akalulu enkende ku nkende ako n'akalulu akasookerwako kamusenge so akalulu akenkende ku nkende wekawa ngoyina mu kalulu ak'omwiddiiro ngoyina mu kalulu ak'omuluya ngoyina mu kalulu ak'omukatale baana mutambule mu butale eriyo obululu bungi mujje mu magalaji eriyo obululu mujje mu bakaire eriyo obululu mujje mu baana abavubuka eriyo ki obululu baana mujje mu bakyala abaami mujje mu baki abakyala mwena mujje mu baki mu baami mubanoonyemu obululu President Museveni wanaaba awangwire mu Busoga Maama Kadaga aida kuba nga bridge ife Maama Kadaga aida kunwera ng'efuuse ya concrete nga Maama Kadaga buli ayina kyemwenda mu district daimwe mwida kuba mwine idembe imwe obuvunanyizibwa bwonka bwe mulina mujja kufuuka maloboozi eri imwe district daimwe Maama gye yabatuma eri omukaire ti Maama twalwana aye abantu bange benda kino muleke kusuubira muki nti eriyo sente doota wano nga igawale ekiri kyonka kyemujja ofunamu nti baba wabanga yabasuubiza amalwaliro nibawulira nti muwala wa maama ono weeruwuka aidi ali kukakiiko aye maama alwaine eidwaliro balizimba eruwuka einene mwene ekyo bali kuwayaku then ekindi ndikwenda okubasaba imwe abakyala n'abaami abali wano tiwe tuba tukujja mu kalulu ka do to do abantu tujje tubakobera ebirungi Maama Kadaga byakoleire Busoga eno aye ng'ebintu ebyo aidyenga ng'ajja wa muganda woole mukulu mwine yabimusaba ku lwa buki ku lwa Busoga abantu beeka muliyo omuzira guliwa Kamuli nimwe foundation kwe twemereire Kamuli muwulire nimwe foundation kwe tukoze eki ndibeeyama ndibasaba bana nimwe abe musinge mu Busoga Kamuli maama ndibasaba nabe basinge mu Busoga buyende yeyamye wano luuka yeyama aye emperano nze ndikweyama kulwe Kamuli tujja abasinga maama twenda kirabo abe Kamuli tusinga akalulu kano kubanga era twakasinganga ate Maama Kamuli niwe osinga abalonzi so tusinga akalulu kano empaji yaife foundation yaife tubenga tujiri mu ibanga Maama n'ebigambo ebyo ndikwenda okwebaza olw'obuvunaanyizibwa President bwe yakuwa wabuyisa wansi eno mwife abantu bo titwidda kuswaza President Museveni twidda kulwana wansi ni wangulu awangule waliwo challenge ndala Maama gye tuli kusaba oyogere ku ni President ti abalonzi baife abalimi baife abadubi banaife ne Busoga ebinkumu bino Maama ensonga gye tuli kusaba gye tutambwire ng'eyo mu kyalo nga tujja mu bakaire bo tujja mu balimi bo tujja mu bantu bo abafumba abana bawalagi Maama bino byawaafu tibikagema mu mashini abakaire abo n'abalimi n'abantu baife abakola mu manda basabye oyogere ku n'omukulu abantu bano okujja mu byuma bire bende bateemu ekigalo we binaaba ebyuma biddemye ekigalo okola bajakola batya ate abo n'abalonzi bo boolina abangi so Maama tube tukwenda alternative mukulu mwino oba ogirina obakobera abantu abo bakakase abantu bino bithambu ebindi byawera ku irala byazirira n'enziro so baana n'ensonga eyo mwebale ino mwebale kwidda Katonda abatukuumire